Itumito Paran TV. Tekaundi Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu Nalulunga. Kaji Nashuru, Narenolandaya, Nadine Narok, Arabisho Diadra Town, Nagadia Nasia Yerebaring, Katikingumo Link, Nine whatever apparent fee. Na boisho olosho lama akayo na jogi ndomono ngaribaka ndonyo niking'or ena TV ang Paran TV na boisho olosho lama. Ramatare Paran TV. Ore biotisho sidai na eng'uarrata epooki tung'ani. Ore naa sininye Paran TV netu ing'uari tesiadi. Kitii esipil tombaa pooki naipirta biotisho pekintabaiki iyie ilarriyak le biotisho toonena pooki niyieu niyiolou naipirta biotisho kintabaiki iyie tempolos oltiren lino. Ore naa terubata ebiotisho temisa e Paran TV kaji Kalinik Kilesi. Orkerembelenka itomoniuni okuni osirata ledokoya. Entingidara tiatua laitoriani intai lelo supati. Eishiakino enkisisa lelo sidain toltauja. Tepooki olong e Jumapili iteru saa nabo enkakenya Omitasho song'wan enkakenya. taa tenebo nanu Elijah Olekarpa Tenebo o Faith Enakayior. kiyaki yie ilomon supati lo laitoriani shakenisho ombaa naataasa Enkai tenkishui oltung'anak opaasha terishata empiris kincho yie isingolioitin lenkisisa Ole seremare likilepunye nikintagol. Empiris te Paran TV naboisho olosho lema. Nkorroki Oolomon Paran TV. Supole ngolaingurani le Paran TV rashore nakata sare entarati ya Paran TV enkolong e Jumamosi ontarikini nara tomono isiere lapa le tomono bole lari longa lusuniere o tikitamo kuni na isili naka judumito lomole sipata lenkiresheni ya Paran TV tonka untini na apasha olosho lema
akaunti ya Narok, Kajiado, Samburu tenebo nako kaunti e Laikipia na tayiolo ajo manoto kulo omon tenkoitoi oloing'ang'e a Facebook, Twitter tenebo nako enkoitoi Instagram, YouTube @ParanTV. Maria Marina Bonabo aitayiolo kulo omon tonkagutin o tonkoroki ekaji nanu Nashipae Metian. Nore tolomon likinchorita enkiroshi tekuna saai nibalie lomon inchere ore esuju enchan sapuk nagirai aishakeno toolubot naapaasha ele osho le Kenya niminie naake iltung'anak oorokunye enkishui enye temurua e Tiudam tialo naake oloirrag lenkare ogira aishakeno tialo ormanie lenkare le Mombasa. Ibalie naake orgavanai le kaunti e Mombasa Sharif Nasir ejo naake nchere meetai eretoto nanotito tialo sirkali tenkaraki naake rreteni enchan El Nino naponita dukuya toolubot naapaasha ele osho le Kenya. Wawili walikuwa hapa Chuda bandarini kwa sababu makazi yako karibu sana na bahari, na pia vile mwingine alipigwa na shoti katika maeneo ya Bangladesh. Tunawasihi tena kama tulivyokuwa tukizungumza pale mbeleni, zile nyumba zilioko karibu na baharini ni muhimu sana watu waweze kuondoka. Katika zile utabiri ule ambao kwamba ulioko ni kuna uwezekano wa hii mvua kuweza kuendelea hadi siku ya Alhamisi. I've been asked whether Mombasa has received any funding, kwa sababu nimeona wengine surely wengine wanasema ya kwa gavana alipokea pesa ya El Nino. I want to mark and read my lips. We have received zero funding in regards to El Nino. Nikisema zero na maanisha sufuri. Haya yote tunayofanya wenyewe. Everything that we are doing on our own, and with the local partnership that has been able to accept to assist us. We have received, I'm repeating again, we have received zero funding, be it through a conditional grant or be it through a donation, for purposes of El Nino. Everything that we are doing with our own resources. Inore naake tekulio mona tabakiria enkitesheni nitinyikaiti orkioma le UDO tiabori oldakitari William Samoei Ruto engelare ilo kioma tipikaki apa mbarikinot metaasayu naake olapa le 12 elari lonkalusuni are tikitam okuni metabaiki naake olari otii dukuya lolari lonkalusuni are tikitam ong'uan larikini naara tikitam are olapa liong'uan lelde ari otii dukuya lomon naake kulo ibalie naake lelo arikok lilo kioma le UDA. Nore naake tekulie omon likigira aisho enkiroshi nikilikuana olarikoni le Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga larikoni lilo kioma telulung'ata peyie epala siasa esiokinoto tena rishata ejo naake nchere kelo ina bae aitanyamal eramatare orparakuo lelo osho le Kenya. Lomon kulo ibalie ilo arikoni irorita tentumo orbungei lilo kioma le Azimio la Umoja tena saa kitok e Nairobi. Then you have people elected as members of parliament who are campaigning to be governors. You have hardly served the people as a member of parliament. You already are declaring and you have in a committee campaigning to be a governor. Some people elected as senators campaigning to be governors, or women reps campaigning to be governors, or members of parliament. I want to say that time is going to come. Time will come. But allow those who have been elected in those respective positions to serve now, giving them the support that they need, so that they either succeed or they fail. In a normal democracy, campaigning starts 1 year before the elections. You can see now in the US, people are declaring candidatures for senators, for governorships, and for the presidency. Because the election is next year. Then you will have 1 year to do the campaign. So what I want to say is that it is not right for us. We see a lot of enmity being generated among our members. Because everybody is now already in a full swing campaign 4 years later. And you find some people have hired our youth
The youth are running around this time, fighting, put a lot of tension. This should end. Olarikoni na kilo lorikio mali azimio la umoja yolotiana Raila Amolo Odinga. Nore na kiro lomono ingwamo ikwapei eloshole Kenya nore suju parane PS elorubare seriani tiari eloshole Kenya. Elotiana Raymond Omolo te county West Pokot. Nibalakinye na eloshole Kenya njereketi sirikali sipile ngoro sipato lopenye eloshole Kenya telolungatam. Nisulaki na kilebunye seriani ton county niemo ikwapei eloshole Kenya. Olomoni eloibali na kilarikoni kilikwani larikoli lomani peye pike sipile seriani olopeny inaluboro loshoni bunga serikali ni bunga o serikali peye itinaki nabaye naloito dukuya ton county niemo ikwapei eloshole Kenya. Na kama katibu mkuu ambaye anashughulikia mambo ya usalama, la kwanza ni kuhimiza viongozi wa hapa ili washirikiane na wenzao kutoka makaunti jirani ili tukue na hali ya usalama nzuri kwa wananchi, ili maisha na biashara na mambo ya elimu iendelee vilivyo. Pia nimefurahia kwa watu kuja kwa wingi sana hapa Kachaliba kusherekea hao watu wetu wa DNDi ambao wamekuwa wa msaada sana kwa kaunti hii kwa kuweza kusaidia sisi kwa matibabu ya magonjwa ambayo yamesaulika kama vile kalasa, na wamekuwa kaunti hii kwa muda mrefu, na hii mbio ni kusherekea hawa na pia kuleta sisi pamoja kama vile pia amesema kusherekea mambo ya amani ambaye tumeweza kushuhudia katika sehemu hii, hasa sehemu ya Kachaliba, na sisi kujumuika pamoja ni kuashiria ile umoja wa taifa letu. PS na ke lerubare seriani tiatolo shole Kenya Raymond Omolo taparana na ke county West Pokot temashona shamodu ke ngolonge dura rati na luboro loshom nore na ke kinanye ngonye county Orkejuado ni balelo moni njere irana bagyanga jema pe gule mas imasa na tingwa penye nisulagi na ke ntime masai mawala lelongwesi lembusel ambaye natanaria enkajema pebunga nakaku osekenke yobo etinake sambur laikipia tenebol chamus lomonake kulo ibalior governor ile county Orkejuado yolotiana Joseph Jamole Lengu peparane mrua olor ngaroj tolon tolio ile county Orkejuado. Lenga ina economic block e bigedogiri ngongwan kirejo ore ripote mao weke kahada mao ne ndogi atipa tenkaraki ninye nagira ilisha Narok na nyana gira yao enchan enkop sapuk tolosho le Kenya. Likijo yogore sia yampusel na historical injustice endogi apa ang na imena tenkoitoi nemisha likijo ngolena economic block bua soja empusel likijo oro shite north na Laikipia ko sho arawa sambur na enkajina bo kiyu nikinda yola rabalo sambur Laikipia be midogi aramo hage sambur Laikipia ore be idurie neman kingaine weji ni wanie nezuma gere kuleti ne weji ne in musungu ai weji nikijaba ore na ne ndo nikita priority ora be ni omwan na constituency all chamus ore chamus na masa yoti Baringo ore ngolikino ro sabu ore rai na ke nyulungana ko ratuli ne mera ninche nikijapena economic block kipo anyogolembe ke ngora na ke tumi constituency all chamus kaina ling daila masa ya jo yatareto yogruto teondo gitinguni tegunongwan ito dinga jakira ninya ikarmao mbako mbereje ka hegoji ne jiro duluso yebaene kahe ito ningolomon lempusela jeloita mpusele sida yara ki aranguri golikinoto mo bolang ita duale lelit ole ndutu ananu kiguito samburu tidioweji mikiara la balikiara ye president amera president rero rote na jama tenana rogiri mamungu anikigira ile kana ramasa ore bega haki yo president mau ore be shugo yo president empusel ore be yere yo president osodwa lo Laikipia osampur nikijito eta msaada te yo na migia buto yormujet migia gonyo eningiro ina kumasira nako migia gonyo migia buto yormujet
nikishukokino ina tenebau enkata enye. Ore lema Orgavana ina kilole kaunti orkejuado Joseph Jamole Lengo ikilikuwa nolosho le matelo longata peyie ibung'na boisho osotu amuna nanare ore nakete kulie omono ing'ua ina luboro loshoni balie lomoni njere etudupore ilopeny emurua le Polos temoikwapi kaunti orkejuado enkiteng'ena emuna olturrur le mole serikali yioloti enaa African Development and Emergency Organization enkiteng'ena nanautaa lelo parakuo enaiko peyie etum ewalata nadede tialo eramatare enye tina luboro loshon. Enkiteng'ena nena nashomo dukuya tenkanisa Anglican Churches of Kenya tolepolos ina wado lolua natii moikwapi ya kaunti orkejuado. Ore Sophie Kilusu netusujayie lelo omon toonkagutin nesirakinake yiok tenkoitoi naijio ena tina luboro loshon. Etupuko olturrur leme ole serikali yioloti ana African Development and Emergency Organization neishooyo enkitukuja tomba naipirta enkisoromare. Embaye nake ena nataase te kanisa ACK ole Polos te ward ololua. My name is Louise Bayer, a GBV champion with ADEO. And today we had an activity with institutions, a number of institutions. We were here with the church, we were here with the media, we were here with part of business community. We had the mosque represented, and basically we were doing awareness on the GBV situation in Ololo Ward. What is it like? How are the institutions involved in the reporting process from the community, and what it is that they know when it comes to the referral pathways. Tejo na ilaitashekino kleilo turur njere endamunoto sidai inam nenare neasi peiteng'eni iltung'anak imbaa naipirta enkisoromare neisulaki tookuna atitin naagirai aishakeno ilarrabali toormareita. Even as the project has started, this is phase 1 of the project. We intend to interact more with the institutions coming on forward, even as we go ahead in understanding and getting solutions to the GBV menace that is here. And it is aimed at increasing awareness with the community on GBV and the Ora ke teina kisha netishibanginote ilo iteng'eni inakia sejo ekere tirmareita tenebo welelero meigwana ilarabali ton mareita temboron. Kwa tendi ya ADEO meeting tumepata mafunzo kwa wingi. Tumeona mafunzo kuhusiana na jinsi jamii wananyanyasa watu ama gender tofauti tofauti. Kuna gender kama wanawake na wanaume. Ni mradi msafi sana imekuwa hapa courtesy of ADEO. Acha niseme tumelearn vitu mingi sana leo kuhusu gender based violence. Kwa zile familia ambazo zinapitia changamoto hizi ni kwamba tumepewa hadi hizo directives ambazo tunaweza enda kureport na follow up inaweza fanyika. Asiraki Paran TV te kopkop orkejuado ekaji Sophie Kilusu. Yelo nage ninyana Sophie Kilusu na shamodo ke gras jale lo monte ngariano sabuko lenge tina county orkejuado. Ore nage de kulio mono ingwa kopkop ina luboro lo show nore soju committee na dobror governor ili na county orkejuado yelo tena Joseph Olelenku piye dwa ramatoro para ko lerompo na ti kopkop orkejuado esujina ko longolingolishya geno yogiti na luboro lo show tangaraki nake mba enkulukoni deregelwa Alex Kilowa anolopeny lolorika le committee tina luboro lo show. Ore nakiro Alex Kilowa ngame ngiresheni ya Paran TV ni baleje njere ekelo duwe ya sagnage lolo para gwesiai anaisham pia dumnage po ketunganie siparenye tina luboro lo show. Kulomo ni balenage Alex Kilowa tina rishata. Tuko hapa kama kamati ambayo imesunduliwa na Mheshimiwa Gavana kuangalia mambo ya Rombo Group Ranch, na kwa majina mimi naitwa Alex Kilowa, mimi ndio nitakuwa chairman wa kamati hii. Nimeandamana hapa na members, kuna wenzetu kutoka Wizara ya lands ama ya mashamba, na tuko pia na katibu katika Wizara ya maji Grace Saitoti na ndugu yetu Marao na Oseo, na tumefanya mkutano yetu ya kwanza leo kutoa mwelekeo ya vile tutaangalia mambo ya Rombo, na ile kitu tunataka kuhakikishia members wote wa Rombo na Kajiado South ni kwamba kuanzia next week tutakuwa tunaita
watu mbalimbali wale walifanya complaint na officials kuangalia kwa kina ni nini ilifanyika, kama ni ukweli vile wanasema kuna watu ambao wasio wa hiyo group ranch walipewa shamba. SCC na kilo lerubare biotisho tina county orkejuado Alex Kilowa oshamona ke duke graibalie lelo mone ngamengiresheni ya Parent TV te county orkejuado olangurani le Parent TV na lelo mon le Alex Kilowa oishona yoge ngidipa Nkorroki Oolomon Saa entarati atua Parent TV agata yolo jini manoro Oolomon tengoito yolo ngange a Facebook, Twitter, Instagram tenebo wengoito e YouTube at Parent TV adolta nagere kilikuwa tujingutua katukol tengoito e Facebook toltungana ko graso jayo tengoito e Facebook adolta Mathayo Philemon kisida yoleng Parent TV atumito intayo leng ati olosho lelatia le Tanzania ejiro lepa le Park Soit watching live from Lolgorian and Donyo Narok ejiro sinyele seyo Salangat watching live from Nairobi Selengaka watching live from Suswam ejiro sinye Wilfred Kasaine Senewa watching live at Lolgorian irana dote ne bona nu Nashipae Metian na yewaki weekend na mayana. Itumito Parent TV te kaunti Marsabit, Baringo, Narok, Isiolo, Kajiado, Samburu, Laikipia, Kilgoris, Nakuru, Nairobi, Oseu, Nalulunga. Kaji nashuru nareno lendaya nadi Narok aribisho tiatua town na katii ena siai eripare nkatitin kumok oleng naing'orita Parent TV naboisho olosho le maa nakayieu najoki ntomonok nkaripak entonyok niking'or ena TV ang. Parent TV naboisho olosho le maa.